Thutha wa gutongoria igongona ria mitha ria akuru kiharo-ini gia kanitha wa Gatoreki itura-ini ria Kinungi Naivasha, Bishop Cleophas Osese kuma diocese ya Naikuru niokireire ikinya ria kwamura ringi maminista aria marari ndundu-ini ya maminista iria irika gubunjwo ni president, akiuria bunge ya bururi kuigiririka hindi ya kuhitukia kana kuregana na maritwa macio makinyio bunge-ini. Kwa wengi hata kwetu tunaona kwamba ni cosmetic, yani kwamba ni kama tu ni jambo ambalo halikuwa linatarajiwa hata kidogo. Watu wanatarajia mambo mapya, watu wanatarajia kuona sura mpya na wanatarajia Kenya mpya na mambo yafanyike kwa upya. Kwa hivyo mimi ningesema kwamba jambo hilo limefanywa kwa njia ambayo labda sio nzuri ama yako chini ya matarajio ambayo watu walikuwa nayo na inakatiza tena tamaa. Hindi ya igongona riri kuri andu akuru matugagwo o mwaka ni gikundi kia Ethel Foundation. Akuru guku ni matugitwo na njira ngurani, atumia magathondekwo ndwara, njuiri na wathuri makenjwo na thutha ucio magatugwo na iheo cia irio. Arukeire ciana ici citu igaturirikana mathaa tamaya kwina heho tukona gya kuria tondu ndegikihota ri twakihota kuma nyumba tutingihota no riri ingiuga atia tio njokirie ngatho iria itari muthia he Jehova na mekagwo wega o baratuika. Akuru aingi guku bururi-ini marerikana kugirikira micii-ini matari na marumbuia muingi ugikirio ritana ria kungetagia akuru aya na kumateithia. Ni wona maingi aciari matigirwo gicagi-ini, ciana igithie Nairobi gwetha mawira, riu hau ni makoragwo mena changamoto cia gukorwo mena uike na ringi ona magakorwo matire face dulma different than our community. We all know that older persons are not prioritized. As a foundation, Ethel is trying to advocate for formulation of age-appropriate policies, legislation, but also programs that address issues of older persons. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Ani Ngigĩ Wanyamu.